Good morning Ketheka, ni wirigiro bwakwa nwithirite urina asubuhi jema narua iri Jumanne ya tariki 13 mweri Jojo Januari mwaka mpya 2026. Bita wa kabwe mutharimi akango shugere nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu boita na mbere akurumirira agotuthura turi metha ya nteto nontu bwaku amuni tutwikite nyumba ya nteto ira iri na igweta kathetune ka Meru kuma kirenikire na kimoni moni. Thank you very much ukolelwa gwita na mbere inya gututhingatira kiri mitandao ya kinade Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya, tuge kumenyethia boramantu jago tondoka dena gontu kathetune ka Meru ome akaunti ya Meru ndigoro ya Kenya ngima ningi inya yara ya bata ome ya ndigoro ya Kenya narua itoko manganite manto kathomba amu atokethira tukimuramura jare maturene nare andiki betu banteto bandite tire gotigira ritho niri kwanganga maturene kumurika jara kuigiwe mukari wa kaunti ya Meru nyumene ebai ukona miangatene kwa ndiri na ngathiti na ni ngathiti ya The Standard uthiubwa ngathiti ya The Standard bugitegera kiuthi kia siasa na ni siasa cia 2027 na Rais William Ruto akweria kona mwebero ntere cia Luo Nyanza boni nyuma ya ikukia Raila Amolo Odinga Right Honorable CGH siasa noka bakotha kiuthiki ebia mabagi siasa noka bi isukuma ebiona namna gani namna au nyumene tukethira turina amuru aria rwa bata tukimurika na korokera nandi kwa odene timanto akija ndigoro ya Kenya inde muno siasa cia kaunti ya Meru ni kwithirite kurina ua mbuge aria mbarie njambia ndani ndiri na ciaku ni mbatikano nkirano ya siasa cia one term na two term kurina bare kire murengo jwa kumeneria utongeria abo thirikari ya kaunti ya Meru ningi kurina baraba kugwata mbaru thirikari ya kaunti ya Meru mutuma ntoe ethingia tukethira tukiwatanira na youth leader au ukajumene tudire tukiona perspective kana bora ritho regency rekumurika mantuja jigi siasa cia kaunti ya Meru ite mwanya kathetune ka Meru tukiareria mantu ya witi na mbere kathetune ka Meru twambirie na riboti yeye kithomo amu kithomo kiri itugiria ukiria mugongo na aria mubunge wa Gĩcũmbũnge kia Igembe Central Dan Kele arikiti na kwenja kithima kia Rũĩ kiri cukuru ya Maraene ni njira ya kandana ninge kuthiria kinyamara kira arito baba ithirite bagekorokera ni wagi bwarweru rwega gutumirwa bare shukuru bakiaria aciari aritwa na arimo ni bakathite tagarire mubunge o Dan Kele bakiuga ni tagarire rega ria gutigira kuri na rweru theru cukuru ya Maraine ithirite ikithangika kwa egita ni wagi bwa Rũĩ murithi wa bana ribotie nabo aritani akari na aturi na aritoa ba skulu ya Maraene ri ndene ya thirujine ni baumirite na gukena gukunene nontu bwambo wira inji tukieni na gya skulu iji ne thirikari inene igwatanirite na mubunge wa Ruteruru ura wikenya Dan Kele mwalimu munene akiaria na coketie nkatho nyingi muno ke mubunge wa Ruteruru ura wikenya Dan Kele nontu bwa kubenjera mbou iji ire akuga ni banoketie mirigo eminene ya kugura nduji o amwe na gutakagita kanene muno bagita gutacia ruji kuntukura ja mwese ni asinzite skuru no uranya na bora barutumira mbere bara kamdaru na ngarlons na mwana kuma kundukutum pegetoni anangele ni Rũĩ na ni almost 6 kilometers akamandeta Rũĩ. It is a very big relief to the learners and to the teachers, to the school at the lunch. No to tumagurira lunch to na relief kile msimu tuka durana
na mbere na to na release to sanga bese kura rui we are lucky na bwarimu bakiaria kinya bone bagwiritwe nontu nandi skulu yao ni twikite ya green kinya kethira iri Rwanda nontu ni bombete guciandira into bira bikuoneka ja sukuma spinach na into bingi bibingi o amwe na tuma ria ritoneka ndene ya Rwanda akari ibakathite itagaria riri na njira inene. Titocogeria mwesimiwa Kielenkatho nontu bo tuturira rui area yetu ya Malaene na itutethegete muno nontu bakwithira twatacia rui kuraya lakini thai tukumba kuyukia rui ukue na irutetethetie nya kikurima kwanda sukuma cietu na matuma na itutetheka muno na itukuiboya mwesimiwa Kiele atharimwe sana. No ituguromba tuongele pipe nikenda ruru rwetu rumba kukusa kuma kimbwa hole rukinya na nturene cietu nikenda babate gumbo kinyila na ruru bombo ronera kue mbere buruka ngucokera Murungu nkatho nontu bwa kwithirwa atwete kanya kwithirwa tukirita ngwe skuru iyi kaitene kana twina mubunge okuthikiria antu na ushugulikira antu kuringana na mahitaji yao. Mbere Burungu kimwire ibwega kabisa nontu bwa gutega ana ba grade 9 bari kwithwa bakithoma retina kimuti lakini thai na twakire kirasi and we are grateful na Murungu amutharimete na mbere kuoleliana bau na ritho reke yao uwe nakyo oyele tukaiboya Bruno ntubo turombera rui skuru iturai na thina erui inene nontu turatura kura rui 2500 per week 5 liters tank kendana at least bona ro kunywa lakini thaya na bairu kunda batura bakaina ruo bakaithia mantu ya manene kuringana na ura rui ruingite ndene skuru kone ndia wikwira mheshimiwa ndani Kiele ibwea nete na mbere otulobira into kuma ke president Ruto ke bwaka skuru ithirinya iri center of excellence nontu kaiti it is a growing school ne kurita kuringana na population ira turari nio last year netu nio thai no katwitite twikura netu kuromba ete na mbere otolele na ritho reke au watolele tikenda na atwi tomba kuthithia mantu ya mea nontu skuru ithai tukomba kwanda matuma ya tionekana ndo anda twandite sukuma twandite mitika thumba ira twaeni antu ba KWS na bando no tushirikiana itukuromba twite na mbere ushirikiana na ofisi ya mheshimiwa Kiele kenda tumba wita na mbere kendenya mathomo yetu yeta na mbere ya yukira no tunoka yetete ya yukira kuringana na tumite na aturi thai. Murithi wa banki reportera Meru TV ku Majamirigo ni ya Igembe Maraene athiru rujine tutegere kiriro na gukaya kwa anja imwe kumanteresha kathatene ni wadini njia gicigo mbunge kia Igembe Central nare abashumiritie koroba atongire ninja bawendi bobwega gotonyera na kubatethia kiri kuria mbiro ya sibitari kenda mwaje ni mwendo wao ethira kiona utungata bwa ogima ni Lusikanario raithirite agikana na murimo kwa igitare miaka ili agitumira mbesha ira ari nacio na utonga bwa mushiju ningi bagi ko benyelekite kiuchumi mwanka mwana wawe ningi akitiga na shukuru nontu bwagi bwa mbesha cionde itumikite kiriko kandana na murimo ju kwa igitari riraja ni riboti ya mwandiki wetu wa Mteto Mukiri Nkonja. Corona ito for a long time na more than 2 years na nika tukuromba turu ntura kira tongeria betu twanjiri na mwenda ali ndani Kiele Elizabeth Kailemia kinya Kathuri Murungi na ngabana bonze batwatirie mwekuru tu mwende sibitari na kwina kinya tona twake twatere zuguru no ndo mwera na tukuromba tucoko zuguru mwekuru ariko netanda tabadhali nyantu bawendi bubu abwenze na aturi na tongere bubonze tuamba kweta butore na kaule mwe turite mwekuru wa tutakwenda kuya mathi kwene ma tugero agikao igituritwe awe mbesa ite sibitari ni atari mukona mwana na kuiginya karambe ari akora lakini mbesa itambere kwana na mbeka igura gora mkwana mwekuru nendele toteza muno itokesa njoba baba tutetheria na mwaturete sibitari turera tari na rambe
ndio tibo tombere kwa viontongi tanire atagodoro ende takubirwa ari odai nako idini bikonda kana kumakerewe sibitare bikonda idini byambia kibomba ndio ataitakese tamele emosi na nya baba kuromba nyite nya bare kuromba bitita kese twende kwanja mna twende tege mama atero aidele emosi ta sibitari minda sibitari ndi nekana nekana ndio emosi pia terende ku ndi sibitari na ndio tero tege na Abora matuko ya kithirano ja gukwereria no bwantu ba kwirita kirengurumanio isha gisiasa askofu Mwathi Kanogo nashumiriti nyawe kirenkidano ya gisiasa akirera giti kia wandia cha Kariga naria akiaria askofu o aitite na mbere kumeneria MC orikuwa cha Kariga kinywa ZM nikira augite ni koteaniria ngugi iraeronia akari bacha Kariga ningi koruta mirandi ya witi na mbere akiolotera thoko ya ubarini ira ithirite iri na ruko ningi abiashara bakilalamikani wagi inya bwantu aega akonogoka kana shiorokire abiashara ba itagaria ayukiti ari askofu kubakira shiorotokone ya ubarini ntere shia dharaka ni dagara waigona ari na ribotie kuma thoko ya ubarini wandia cha Kariga kurugura biashara wa mona Kariga ntoko ibaratwere Kenya marani kenene kwa bioro bya gutomera onto bora ari watibone na kinya kiri ugima wa mwere kiri akari na rira turare aga kwina moteri nambi itware ya thina mono no ntitore thagiro tukio fumirimo irayomba gutwata no ntwarukorure ku gogo kiangangire uko twebithana mategu tukirira mantu marametu na tukirira mantu maramwana kwene makururu mara imo turebithaga namo ikirero kira kinyera musiasa kuma wandini no Bishop Nicholas Mwathi na renge kanugu akibanjira na kubakira bioro bya gutomera tukurura project ya ubarini kenda aturira baithokoni bona bantu kuthungagira bagetethia kioro gitu kina yuraino kioro gitu kina bioro thiere na bigatumikaga na imde tukurura mari maendeleo ma mbere maranda uthobarini mbere antua kuthurwa gitatai na baraba kuringa siasa na bakwenda kuthurwa ubarini etiathamwa ibaye na babaruthe kanyamukao bari Bishop Mwathi akioria Kari wandini eno na kinya kura konge gotigeri bakoreithiria maendeleo kagita gakura ende timbe sheira bakunenkerwa igitara siasa ra kinya 2027 antu bacha Kariga wondi bakona wireira Bishop Kanugwa kuruta barana baba igete mbia chako ya kuromba na chiona kugura na chiantu baya na chio bure mbesa buririkana maendeleo marange tetetai burenda maendeleo ka burenda kureterwa ganagana burenda maendeleo ka burenda mtu araiga mbesa ya kubura ntuye mwisho yes Bishop Mwathi akithombia MC orore ko kagitani gakawandini eno Kenya ZM ikira kugana ateaneria Kariba gontogoko kiri manto makonio thina mbere onto bora kugibubo monkethete mono na kumwikira kirikiria kurwera gitigeke kumwingatia ni kenda ateria nto bacha Kariga bukethura Kenya tutamuthurano tubamwiriga tutamuthurano tubochore tutamuthurano tubokioga kanisa twamuthura kenda ntubo bari ni bakona kalemo gawe kumeria na koga kumya nkethato yathira tege ntwareta twamuria le twera batiko watanira na ngabana gato muthuranite na ngabana edu wa mtu anekagirwa kura yake twaruthuria president twathura ngabana twathura MP twathura senator twathura women rep wakira mtu twamunenkera kura ciake na Kenywa no eto muthura esabweria wantora wa ukaragia antu bacha Kariga wo Kenywa akothi are mwingugi itwathura na githurano bia UDA ni gwenda thurerwa Nkareni no arathuragirwa wake kithino Nkareni iraringirwa kura 60 ndathurwa na kura 58 ciere cia thuka Kenywa CDM athi kuthurerwa gituo gya acindwa imware mwagu mbere na muthako mwenyu magu aringa namba 3 ena kura 5 aperwe certificate ya UDA kogu ndamwengatire kwa UDA ndathongera kwa UDA kanugure no masinoma ni fire si fire oka kwa winda mwengatie kwa UDA ore wali okamutedia na ukithakani
ende tukwario wathiete otwa kiama getagwa ke independent kana thiga gachagua kana thikira kathi eterante beto bo barini kenyonde na mianke ene zato atogorete ata na kerema ntomakonia mpumi chakero ya KCC chakira chethirete gitamba mitandoni kanugwa ketheria bobo achoka barionga bakiwa kanugwa tathoma kanugwa kirasi 1 kirasi 2 kirasi 3 bakomenya ndena barwa cionthe bathire bayukia maratati bakope baberia utuma bakiwa kanugwa naruthire form 4 lakini na gwire agwata okaya kwegwa muntu kirasi 2 ora baraugaga muntu kirasi 3 ora bachambagia na ombire kuroga kegerio agwata aumete kirasi 3 muntu uto moge kwari kinyaba karotha fake document kinyaba karotha original document maendeleo mama tukwana na nkama chinda bara tukandika bapo mfo wetia ibara bakiwa ba revenue baba kialeagia kanyamu kana karaka thirikari lakini bauceta na kuthambia na woshimani babu ntiandika ntumena ithomo nkandika bara bathirete kirasi 8 menda meta banyuma no ntuguceta matena kuthambia matikwenda kwarerwo geco kakwenda guceta kauceta matema kwenda kurwa ngoti kamwini kuma thoko ya Barini wandia chakariga gicigo munge kathara kankiripotera Meru TV reto kambita ndagara waiguna kagitene wakagu OCBD wa Northimenti Ambrose Chalo naitite na mbere kutariria kirakuganirwa ng'iro ukaria gwita na mbere kumatia ukaria akiri gicunge mbunge ke miangatene ya mugongo jwa Amiro nkiroki agikatha akari nonto gwita na mbere kuatanira na askari kiri igeria ria gukandana na ukora na ui na uoru miangatene ja mugongo mutugi Kiambi ari na ribotia maabitha ba polisi gituo kinene kia Miru narua ni bathithite mambura ja gucokia nkatho gukenanira na kuinga mwaka kiatho kiretete amwe sekta mwanya mwanya jorio mwingi areo sipindwa Northimenti Ambrose Chalo augite kiatho giki gitengithithika kagita kathi gungu kumana na kibarua barari na kio gia gukaria mwingi. This Thanksgiving party or India party would not have been marked during the festive season simply because our officers were very busy. With me here, we have what we call the background of community policy. We have business leaders, we have the clergy here, we have even the border management here with us. I want to in a special way to thank the community, starting from the business community, the clergy, and all and other stakeholders for making sure that the year that was a success. I also want similarly to thank our officers who gave their best during the year 2025, and as we approach and get this new year, we expect that we can better our best. As you can see, with this teamwork, we call it social partnership from the community and even from our officers. Now with this strong team behind me and the officers seated there, I can only assure you our security within the CBD and its environs, it is guaranteed. Sekta ya biashara wamwe na ukamati ni mweshi ya sekta yukari mambure nejaja bakinyeria bata ya urumwe na ngwatano kire gukinyaneria ukaria wakati ya Christmas na New Year. Security imekuwa sawa hapa Meru, so again kujumuika na kuwashukuru officers ya kazi mzuri ile inafanyika pandi hapa kwetu. Na tunaomba Mwenyezi Mungu 2026 tulinde tukienda mbele. Usalama imekuwa mzuri. Tunaona just the way bwana sub county commander amesema last week kulikuwa na hizo vifaa zimepatikana. So on the ground there is a lot which is going on. So tunashukuru hiyo team hiyo iko hapa sasa hii inafanya kazi nzuri. Tunashukuru sana. Kazi tunafanya pamoja, tunakubaliana, hata issue ikiweko especially kama sekta boda ni sekta ambao ni ngumu sana kwa area zingine, lakini ukikuja kama Meru County imekuwa rahisi sana, especially kama CBD hapa ambao tunakaa Mount North imekuwa rahisi sana.
kwa sababu communication tutafanya kila kitu, tunakubaliana. Hata kama issue iko, tunakaa chini na OSPD na OCS wake na maofisa wake, na tunafanya kazi na tunaelewana vizuri, na ndio unaona hata accident Meru County tumesipunguza, especially kama Northimenti, na hata hii wisi wa simu, kwa sababu ya kuelewana na kushirikiana na OSPD na maaskari na OCS imekuwa rahisi sana kwetu. Ni Ndeto Kinyainyiritu anene rwangi rwa kanisa na itwithiritwo twina ngwataniro injega ya aturi twirombaira na twirombaira nthiguru yetu na kaunti yetu ya Meru kende karabwega ithirwa ina thiri na irio nkuga Psalms 127 yeriuga nja iria itikaritwe Murungu ni utheri baria bakaragia, na itugwatanirite na ofisa betu bokaria na turi nthumba cia mwathani twaromba mantu jau jonthe tukona thiri ndene ya kaunti yetu ya Meru. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti, Mbeita Mutugi wa Kiambi. Amu nthiguruni ya Kenya nyuma ya Turufena Muthoni gukumbatiria muti kwa mathaa 72 ni kwithirite kurena mutondoko jwa ukumbati bwa miti guntu ndena nthiguruni ya Kenya mbombe thuki jenzi karetune ka Meru kana kaunti ya Meru batiti nyuma baile bakianda kambi kiri tere park kana kenine kia ntere mutindo jwa kangangi abaile ba omwe agita na mbere gukinyiria mogaruku jabata yigi ukaria kirinteresia nyambene nera kwithirite kurina kutabarikia kwamba bwa ndithia ningi okora bwa maitha kwithukira arithi na kuyukia ndithia ciao ongi agita na mbere gukinyiria kwithira kurina uciathi bwa nyumba na andiki ba nteto. Riboti ya MC Mwitonga kimurika ukumbatibu bwa mite. Antu alume baile ni bombite kwithirwo bakionekana aria bagwete muti na ni bakuga bajugwete nikenda kiriro kiao thirikari komba kwithirwa igikithikira bakiaria umwe ariuga ni untu bwagi bwa ukaria na mburagani ira ciumbite kwithirwo cigitana mbere ndene ya kaunti iji. Amwe na bau ungi no nariritie mantu jawagi bwa ngugi na auga no mwanka komba kwithirwa akithikirwa. Naitwa Moses Mugambi kutoka upande wa Tigania West Akili 1. Sababu yangu kuu hasa kufanya hii challenge ni kwamba nimeangalia sana kwa muda mrefu kaunti yetu ya Meru imekuwa na changamoto ya wizi wa ng'ombe na upande aswa sana upande wa Tigania East, Tigania West, pande za Bori ikipakana na Isiolo na hata pande zile za Igembe, watu wetu wamekuwa wakiteseka sana na hii changamoto ya wizi wa ng'ombe. Watu wetu wamepoteza mifugo yao kwa wingi sana, watu wetu wamepoteza maisha na familia nyingi zimeachwa bila kitu cha kutegemea baada ya kupoteza mifugo yao. Watoto wamebaki mayatima baada ya kupoteza wazazi wao. Kuna wamama wameachwa wajane baada ya kupoteza waume zao. Hivyo nikakuwa na uchungu kama mkaaji wa Meru na nikiwa nimeathirika haswa kwa majirani zangu pale Tigania West. Nikisikia kilio chao nikaamua kama mwanarika wa eneo hili nifanye changamoto hili ndiposa serikali zetu za kaunti na ile serikali kuu ikaweze kutupia sikio. Kwa maana viongozi wetu wamekuwa wakiomba serikali iwasikize, lakini hawajapata kusikizwa kwa muda mrefu. Kwa maana kwa muda wa miaka mbili iliyopita na mwanzo wa mwaka huu tumekuwa na changamoto hiyo ya security. Tumepoteza mifugo wengi sana. Pengine umeweza kufanya mazoezi na hali yako ya kiafya ikoje? Nimefanya mazoezi kwa masaa 14 tu, 14 peke yake nyumbani kwangu na kita watan transform ya uma katerwa timau na jete ndiru kenda kuata mtusu kenda chwa peace love and unity
Yes, after the unity. Kwenda Antumaberu kwethire twekitukumwe kwethira ngwatanĩro ĩmwe na bodi ya thirikari ya Meru ĩtĩkĩire kũgwatĩra ntaka ici kwĩna ntaka cia itĩkĩ naza kwĩna gũbatĩra naza na itũkũria nginya gũbatĩrũgama itĩrithi bethirwo bena unity na bethirwo bena ngwatanĩro ĩnjega kenda Kenya ĩthirwo ĩgĩtana wega. Okay. Na pengine igita rĩrĩa ũrathuganirio ntubu kĩrĩa kĩratũmire ũthugania ikuigwo riuga nĩ ntubu wa wagigwa ngugi. Wewe ngwa wategera kĩafia ku ntubu ũgima bwaku bwa mwĩrĩ bũkari atĩa? Ni ũgima bwakwa bwa mwĩrĩ kwĩ sawa na ingĩigua ndĩ sawa kabisa. Umĩte Timau nĩkĩ ũtiragwataga mũtĩ Timau athugania kũja na aja Meru? Ndaugire mtese na aja wenda ngwatĩra Timau ba Meru County kenda twitwa wakira thaa hii ugwete mutite mathaa jangana ai mathaa 5 mathirĩtie thaa 3 ũikuga ambĩrĩrie na arua thaa 3 na nande ũrĩthugania kũthiria rĩ ũrĩthugania kũthiria Friday mantuja no kure no kwendekane kuri mantuja insecurity na mbi utubu wangite atia kana ni bari kuba kugwatirite ni kendo ko bagukinyanirio ntubu undi na tubaire bara bangwatirite asa ni wazo no nge ina itweta guchwa ina bwaza. Okay. No tunade mtu na kuri okagita gagatinya igwe no kwenda pengine gweta kumaga no kwenda gweta miura kana ya ni atia gugakara mere muni petete plastic na kamenya ora mkwatinga utibatere kuria kintu na utibatere kunywa kintu batere kuruma kanguko yake lakini ndio pia kureka na kunywa utibatere kale ombe nerekeretwe nikenda to murume ojo akirikia kuma aja atobo wethero bagweta ngugini tena jange beta MC Mutonga gikuripotera Meru TV. Ni mutunduko jwa ukubati bwa mete kaunti ya Meru we ugatua gukinyeria mogaruruku na njira ya gukumbata mete wethera ugikinyeria jariko baileba barikinyeria mantegio karia mono mwire jwa nyambene nonto bwa mbithokiro cia igita kwa igita ni maitha kiri wamba bwa ndithia ningi mungi akenda mogaruruku kiri manto yaigie nyomba cia nteto na andiki ba nteto ningi twanyatongoge kiri mbeu mbithi morning jakudo ithiro kerana batu igokirogera mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya. Twite na mbere tutegere mantu yigie gukonjura kana gutamburukia guoko kwa umwe wa Edibo Bwega Mutea urashumiritie gutetheria nja imwe nteresha kithia ni wandine ya Kegoi antuba ucio ni gicungumunge kia Igembe South naria akiaria auritie barabara twanyene twa utongeria mukuthikira kiriro na gukaya kwa akari kuma kadetune ka Meru baba ingi bao barabara ithirite bakinyeleka kiuchumi na inyamishi ira ithirite ikinyeleka na kuremwa kwithira ba gitetheria na bao gwitithia na mbere kithomo amu kiri kia bata ni riboti ya Kome Omotia. Nkayo na nyinyilo cia muzio etere kuticoka wa mwaka muthiru no Stephen Yetari kuma nture kithia kia Kegoi antobochio Igembe South nora mbasua ne kukia wibia tumire anabaro mwesukuru riu ni kinyite matone ya wibasua na wibia winto mwe wa ingai na muntu wendiwe okumenywa ya John Mutea ura wita kaune ya kururete Igembe South kio bunge noro yukitie anaba obacoke cukuru na arauite na kibunguri kiawe abatirithia mathomo ni mwanka bakinyile birabio ngwa bairererie kuotorone twalusire mwene musiyo na ndatumana na likwira kwino batu tukwira emathiko itugire tugathomethiana na riu aria twiye tuonye yara tuwire tutenda na bungi bombo bakua bantu wengi bari mathikone na ibaibirwe enderu ari muntu abatigwa manto na kabwedi bonto
ndeya kenda tubona mantu ya to promisire mantu to promise tukomba na tukubwithia ku toira tweka wirane na tukweru are yo tukinyita ndene antore ya kithia anchenge ndene ke we antu bochwan kenda wirane bura mheshimiwa John Mutia kionga ombera weka aumbande kuyuria ibo byo kuona ruare na baba yao badongomi baorere uniform mauku na bakapwethirwa kila kitu kenda benda na kithomo kio na skuru ya Ura River Primary aranchenge na ndena ama atiana babona kithomo bakagira so tutete mbere atukawana ibeta skuru bathome boya na ngai abatethie ana baba tura wikirwa mawira na yatakinyanira yocokwo cukuru ni atongeri bakisiasa iba mukiri ni mwarimu munene murungamiri o cukuru ebariki ya Ura Primary urokua ankwine boya sana nondu bwa Mutea kureta na ba skuru ba musiari uyu kuma Githia mwana umwe ari grade 3 etete grade 4 ari 3 mwaka yo 2025 aretwa Doris Kawira unwa wetete grade 4 uwonge aretwa Agnes Kaweria etete PP2 na kwina kange kanunu getete mbebe class aretwa Dorothy Kangai na tubara baba ingi waheshimiwa na tubara bonde bomba kuthira bakiromba kura na tubara be utongoriane ibombero ku surround yantwa ba bomba kuthira bakiromye proposal nyingi muno na bakiwa abura bakomba kuthira beshugulikira family ye indi oni kwe untu bomubwa kawa ukya kuthira kibi ya kuroma kirianto kana ke ground kimbario onyanto burobu na buroka bwithia manto kana bashugulikira nyana barabati kana babethiria untu fulani kabanyo tiwete nonto yongwa ilana ke murungu ni mwitiko na yuyuye kini akari banture barabakurie ndiwe abete na mbere wikinya musie yotura cia thina na itia gwikuthira ubonge musio yinindi mno na utiote kuona endi mtu ediora kumba na kinya tukendelea utethania tukumba na no twire bangi isani baba kwenda tutethia beye bendelea utethania no musio no tuyani nyoyo nyomba kinya bia kuria na kinya mama mwene musio tekae na level undira kuona intobia utekirana baki abwe mno lakini batu mantu askuru ituambiririe na ana bao abakenda kuthoma bakathoma mwanka na abakenda itukuria antu bao endi bubwega butonyera bubwithe mathithio onto ya John Muteomba kubwithia ya wiki ana ba skuru ana babone antu aya ko mama na kinya musiari mwene musio akonerwa antu aya ko litoro ntuku cionthe bandu rethareta lereria akaomba kinya otethia na ba na itethe no toro bobuka pondoma nkera thai tugoromba endi bunge bankoro enjega au maskuru tutina ko mama pe batwagire kanyumba ona ya ko mama tukawiboya na kirentiwe mwekuru na wana bani yai Mutearore akona niru ya kathurumo no ntubwe bwithirire ke ona bionthe birenda nthi ngai aromunenkera bio Abra ile ona nambo tete amusui waskiri tare ananju kiria na babatu na high school to tete aba nenko ai bato megetamu na bendele na bana una bakumithie mutiano ai kumithia bangwira aritire na bato mebwa na bone te yake ya mutiano ena nkumu na nenya na baite bena nkumu ngirengi no twabuga bizetie ngucokia ngatho oringi ni bwega no bakuthiria mwekuru uyu methori akayukia twana tu no tuito twire kithia na baba ingi batwire kithia na tutaigua kiao twiya kumuretera kinyaga mutu lakini no ntobwa kiao kia murungu kia kuringithia mutano baba Mutea ni akwa na nkoro ekwa tecoka nyuma na ntiwa akanywa kenda ngwiria Mutea ni murungu kwou itukua murungu atharime Mutea na atu no to bama ya abwithia 2027 tugethia atu mubangirete bubweja no to bora abwithia muntu asogairwa nkatho no to bwa ya bwake nkiripotera Meru TV kumembe mbeta wakome wa Mutia
Ni riboti ikethira itumilikilia riboti kuma Matorene na ria ritho ria metha anteto ri angangite gitigira ni ri kumurika jara ja kwigie Matorene. Rumirira a Meru TV na inya gututhingatira kiri mitandao yetu ya kinade Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya. Ogeta kurea toshokera tukaithira tukimuramura iba ikumurika magatheti tukaithira tugitegera riboti ira nacio ciringite biongo bya nyumba cia nteto ikimurikwa gatheti-ini tukaithira tukimurika narua gatheti ya The Standard rikana uthibo gatheti ya The Standard buritegera kiuthi kia siasa. Rais William Ruto gitigira ati Eliud Owalo na gwitonya kiri siasa cia Luo Nyanza kenda Rais William Ruto kwithira akigwatira kimincha kia kura kuma kiri Luo Nyanza. Orera tugire ba ODM baithite bakutamoni yao ikonie itagariri ria Eliud Owalo kuga ningi akaithira ki loama mtu kiombe kiri mantu igi siasa atithira gitonye kiri kiama kia ODM reto ni ritho na tukithira tukiorokera kiri riboti yu na inge irashie ikipao mbele. Ugeta kuraya ni tushokerete.